Gilia Marieta, Gakura, Gilia Marieta, Gakura, Gilia Marieta, Nimeo. Ritugelio no mogo kabache nubakuka nabakwete kale nabamukepi abororo nabagende nanja saiguru gakurangilia Marieta Nimeo gakurangilia Marieta gakurangilia Marieta gakurangilia Marieta gakurangilia Marieta Nimeo. Nato cuore emeremo ya nyasaere nato kwande amangana maya emeremo ekoera nato gende iguru gakurangilia Marieta Nimeo gakurangilia Marieta gakurangilia Marieta gakurangilia Marieta gakurangilia Marieta Nimeo. Majina yaitwa Polo, majina yaitwa Polo, majina yaitwa Polo, majina yaitwa Polo Nimeo. Asenchirenga bune yo mwancho murge nabo igo mwancho motegrali nyoka sensemo ya YouTube anondra ifo sensemo ya YouTube nondra sensemo ya YouTube maganta rogenda garinya ko like subscribe pase YouTube channel yaito yaba gusi global radio channel ko to sanga senchira bene kimu mwancho murge nabo igo mwancho motegrali bwaba gusi Global Radio. By the way, ngani rega igante tora kwanira senchari yobwango kima ekora ndo singantu bwa TV yo ko ikaronte present mwana tokora butambe ukifika upande wa YouTube niambie tu present ilitunya ko toko sanga senchira bene kimwe linkira bana bekire gabo tokena nga sensemo ya YouTube tunya ko toko sanga ase enchira ya bene kimu mwancho burgerere nabo igo mwancho motegereri wabagusi Global Radio akorangiria Marieta nkarangiria Marieta ngana tonyora twensi timaya tinga no to kekera Marieta angaliwe asenchirenga bune yo mwancho murigerere nabo igo mwancho motegereri wabagusi Global Radio akorangiria Marieta ndainga no toke asisema ya YouTube no mwantaka mtai present akoro kuna Alisa anakoro darasani sana present sema ya YouTube link nena bekere kama watu kwa naona mtamma tenga kitu kile sema ya YouTube tonya kwa to sanga center ya beneki mu mwancho muri genda boy ko mwancho moterere na bakonye kubonzi na ba ubera lepi gakurangeria Marieta Nimeo tokenda sema ya YouTube tonya kwa to sanga center ya beneki mu Gilia Marieta, Gilia Marieta, Gilia Marieta nimba roho ikasema ya YouTube ntai present ngani lapto kwa ndazi sema ya story yangu akoro kuna Alisa yangu ikasema ya YouTube present asante sana
Asenchirenga mune yumu anchumuri na bago manchumo tenko aita sema ya YouTube yakora Facebook muko ndikire jumba roro togenda sema ya YouTube nyako to kwana roro yakora Facebook na bera mbera nkongu ikabone ndikira bana bekire gabu kindly togenda nga sema ya YouTube nyako to kwana ngane rega kidogo togenda sema ya YouTube ko ikoron tabi present niko upande wa YouTube naambia present zungumzie kuna swala ningependa tuweze kuangazia kidogo katika mpango mzima wa story yangu. Kumina isa na socha butikiri gore chinsa isa na machamu na mabaso. Kakurangelia Marieta. Ngura kuli gore abuga hoteli mwenye ore chindagira chikira mchigoro asama goli arense kima. Iyo tukase pare kurukise ko Nyamira. Barabara nsabno konyora abuga hoteli sema kuruna jogo. Akonyora moterendro Marisosa Johnson pengo yake gusi ndare magano bigotoka. Urara sabutu ko mukana siringerwe amachibesi yake. Iyo kuruna abuga hotel akareba kira nkigora siri goldense kima. Kaini liko ikansema ya YouTube ntabi present na waikira ro. Matinga kiro turagenda igorogari ntumira na ronke murato kabantu mutokoro mwese gakurangelia Marieta nimbeo gakurangelia Marieta gakurangelia Marieta nimbeo. Asante sana Jeremiah Urina Untiri. Kindly kansema ya YouTube ntikira ujumbe yaro tukwandengane rega kidogo. Asante renga mne ndekra mnyaka jiban kwenda nembe onda tengene tunya ko toje kwanda kidogo. My story yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Sasa, ungana naye Omwana Mwegetutu Videlis Omingo Muchoge kila siku ya wiki ndani ya story yangu kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My story yangu. Asenchirenga mune spinika kamano tsengo waikira ro present karibu sana mami. Nari kwansanga kwa jidega niko chiku mnyoka natengane turanya kwa toko jedigele kidogo. Nera igango sabaturanya kwa toko jedigele kidogo. Shumga kurangilia Marieta motoka roro. By the way, there is a lady ya musubati na lega yote yangu mwana Mwegetutu kindly. Lakini konya ngase virengere. Musubati oni gagote baiga. Kuna spinika kama na call representatives karibu sana. Viwando chinga waikira sema ya YouTube karibu sana. Ukishafika pale niambie tu present, niandikie present upande wa YouTube. Kuna link nimewekea hapo live Kakimondi kira ujumba sema ya Facebook kwa na vontage tume mukange na chituma korende tunya kubango access. Tukana sema ya YouTube link nayo gabu ndikira ujumba sema ya YouTube asonya kwa to kwa na sinta masemo. Gakurangelia Marieta nimbeo. Alisikia mtata tena president ashafika pale. Asenchirenga mune yumu anchumurigali alisikia mtonisha kuona pale upande wa YouTube. Karibu sana mami. Kuna mwanadada angeomba usaidizi wenyu. Huyu mwanadada anasema hivi, kuna ujumbe ambao amenitumia katika kitengo kisima cha
story yangu aigana sitonya kwa tokoli kidogo tuachangia togwe story yaonereri tonya kwa toko kokonya asibirengelio kwa mawaidha tushauri tu musubati yonachita sa inbox yani tukuligoro ando changa story njira jasere gangi sano feature time tomorrow was the other day musubati yoniga otabaga bidela ndaba kusigilo radio. Asante sana kwa ushauri mwema. Nina shida ambayo imenisumbua sana. Otabaga my mom killed my father. My mom killed my father and nothing happened. Since then, it's 5 years. I feel like she's not my mother. Sijaiongea wala kurudi nyumbani hiyo miaka 5 yote. Sijui nifanye nini. Nirudi nyumbani nizidi kuongea na mamangu ama nikae niliko. Ino musubati atanga mamu mwabo niga iteteise under some circumstances some 5 years ago. Mamu mwabo yo muiborete niga iteteise some 5 good years ago. Ngadiba mwaba nyatoka kako itata mwabo oyo muiborete. Bone krema mwanya toka kako itata mwabo. Mangana yu akaera igo and nothing actually happened. Keneke okia bete muiste ya yu akaera. Ukore 5 years tanya wakina mamu mwabo tanya kwa ambana mamu mwabo because again dekini okia musumbuete sana actually ande tinga mamu mwabo niga mu poison tata mwabo and nothing happened. Abono obeire for 5 years tanya kwa na mamu mwabo because of that tanya kwa na monere tanya kwa mwakira na onyensimbi kidun kwa na mona bana ba mwabo banda bao singene nigo ya mu affected sana bara tanga na igwete bara na tanga mamu aba igweta kwa nera ko bari ngene nigo ya mu yeti sana ya ko ira nanka ai ba mangana yo ko siniga ko ndro ko muntu pia ye kifyake I think don't grow room on Tara ko sumbu obongo ko senkoro your lifetime. Oyani gate bana mamu abo oyo moiborete. Niga itete to mu abo yo moiborta so como bekere sumo. Urene kenika ya kante but from that time amo itete. Akarunka rakagenda ko bintu bya yakifyake. Niga gestiwa mana mamu abo besana. Since then, tanya kwa na mamu mwabo, it's 5 years old bono ya edre. But now iga kumetinga na hobara ko endra ko bintu bya yigo ko saga ende bako bari conciliate. Oyandro kwa na mamu mwabo. Mbete bintu mbiro romo ndara ko na bengo romo tuka oito muntu ngenge kurbongo bwa till your lifetime. So chatting mamu oniga motebeti na nama yetenga mamu mwabo zitato mwabo. So bana bande ba mwabo mbamanyeti bare nerwe ko manyete. And her mother no starting mwana wayo muisike na manyete. Yoro muisike ko monene. Zitato mwabo because of some circumstances. Tato mwaniga watu musubati ndo mwao. Now it's 5 years. Subati oniga gajitu sana, mwisiko oniga gajitu sana na mamu mwabo. Karunka gadi akaenda okole bintu bya sawa okole bintu bya kifyake. Ndemye ketano ya aldre niga rochenga ya ki abana ba minto ngukwanto na borwa sesimi but I feel like ngani mbwana tengende mbarore go senkole bintu binde bya. Like your advice this lady. How can you advise this lady? Nakirangisi 0753241889. 0753241889. Unasema ya Airtel 0708 585375. 0716059823. Una sensemo ya WhatsApp na boko ngakire sensemo ya WhatsApp na boko nigero jumba sensemo ya WhatsApp. Nyaka boko sanga manija nchira ya masemo mwa muligerelie na boigo mwanchomo tekele baba gusi Global Radio onte binga ivu itiwayo na kiora advice this lady ate yanga mamu mwabo lyo muiborete
ni kanyata baka ko ita tatu mwabo oli boyigo mwibolete kanyata baka ko moita. It's now 5 years down the line. Subati oyo ngane nja ko rubongo bwaya ime enteknio ye kumuruma kabisa yakwera mamu abaniga poison tatu mwabo kanyara ko baka ko moita oniga kumetingana ki inkoira nanka na bonda cheme njube kego se inkoira nanka to reconciliate to iwana mama mama aya erete to ligeria mangana abosio. Traigo storia tiganya irorere Subati oniga tanga mamu mwabo lyo mwiborte niga tatu mwabo lyo mwiborte asoko mubekire sumo yakwera tatu mwabo niga bwatu musubati onde isiko. And actually nothing happened. I don't know my thing was never moita. But this lady na teve na manyitenga mtato mwabo mwabo moita. Mona my thing mwana no musubati mona na my thing nchina ita tato mwabo. From that time we kreba tindega tato mwabo subati ko tato mwabo. Musiko akarunka 5 years ya ilira tankwera nanka koleni kwana mna bana ba mwabo ba isiba mwana re mna mwana na borabo. Inda ko na mamu mwabo 5 years down the line. Ya tanga muroche na kimoko mshauri asigenda yiki murmo bongo sana. Ko mwaro bongo ngana kitanyo kwa na mama bongo sumbuaro ngo sumbu waro bongo nga na kimama korta kaita tatu chare ko muboli tal kai ko ona kumitinga bako endra ko baika rubika go se aira nenka garia bakwana na boy ko baikwa na monangina eron women crash Wednesday yango try kuna kitoko advice this lady 0753241889 asensemo ya Airtel asensemo ya Safaricom 0708585375 asensemo ya simu ya WhatsApp na bako nyora kwa 0716059823 karunge birengero bya sinchira beneke Senchiri ngabre inga kirange simikarunge brengel bia ono chenga list queen nakora sana karibu maitenga nero rera usumbua bongo ne yeke ko romonta korento ne kingeli kurubongo pi bino musmati atanga mamu bona tatu mwabo Rueli kama mwa tatu mwa muswati ya karunka for almost 5 years childire ikiribone ginte ke barongo musumbua kera nkoro sana yakwera nama yatenga mwa tatu mwa boli muibolete na mwa nama yatenga moisko yo manyine na manyete olyo manene na manyete kurende bande mbamanyete Nzeki ya musumbuira nkoro for sometimes now 5 years Tebanga na bengene ye musumbuete sana na kumetinga niga kwera nanka baigwana muna moi ba moi borte osenga ne baro niga ndaro bintu piaje ko batanga ko kamera mo fadallo Kiora mo advice njira kiora mo ora mo konya singeri ya kwera nanka aria baigwana muna mo kwera na era takale Bara ko endra ko bintu bia ya sabuna endra ko bintu bia ya buna nyar ko baka ko for 5 years kila mmoja ilinde kazi yake Asenchire ngamne yo nabonga kresimia sere na otebere ya Safaricom era 0708 585375 na mbino rega bwase screen na mbino rega bwase screen Aha, na mbino rega bwase screen
Nambi nwereka kwa screen nabokundagiri kona bokundigo trase nambi nabokundagiri trase nambi. Nabokundi kirumba sensemo ya WhatsApp na ngakire simya nsemo ya WhatsApp urubirengero bya 0753241889 na kwana ngamo na gisanga mo nanje ntabingo munanka yondigirete nabirengero bya 2 igoro yengani. Timate birengero bya 2 bya CRFM hello. Aba kusiguro mbole rero. Yes. Njembi Kriskiondi korobara ke bya Nairobi. Aha. Yangenda somchadalo. Aha. Omoito koyo gabana tagenda bakesiba muno. Omaito moigo no moigo naba kunara nabe kerema nabe chokolate go para. Nabo moiti. Amani ngaji ayeto. Nabo moiti nabo kunara. Aha. Amani ngayo moigo go mana gabo komusa. Aha. Aga ende bakaso moibori. Moigo mamo mwabo. Amu karantinde. Amata imane ke bukara tenko ya chata neke ngo akorete tataiga uta rundugiyo Yes. ega ko gero moisko na bare ikera kutua go mutana ta go isaga amba mangana yo mala konana ngaisota iyo Aha. na ndo ko ko bando ko risko jo ko gambira mangana ko na tato no moi gore ara ko gere go sa ko ga go aku gambira na yo mwana yo Aha. aga ndaba karansinse amata imame ke ko gera ni ko ambete neke rakina ko abiri ko ta baba anta amo autos ke mento bana bana disa to minta ma angu to senera mbia tore nani mo mo no ito to mga ko na era sa karin to gire tia karin anyenta on ko no mo chanda to no ko to ba to mo to na nang na gita to ba nda sengi to kaitania o choso o so asa indu to o bonche ya gera kwa ko mo no ko ta ngere to ko no mo ngin ko gire tia ka ga enda ba kantere asaba mabera ta mo so ma mo ba mabera na mari ko mo te bare na na odio go so ire kwa ai wanda lo sabo odio nda ma odio ko so mo pinga be mama te kwa gera na ku ga chete ma ku chege china kwa ko wa sore ga kwa be na ndo akorta mo ko ba kora ta tu mo tu Asante sana ya watu wale kwa mo mwana na gera ku ba asante sana dia mo birengero bya 0753241889 ngakirangesi 0753241889 Jamari Sogo tunakolera asante sana JRFM hello. Lance ke muntu kurban sota nje ntanare chagate bya umunyaruko yo asenge njonga already umuntu yonara we anga ngikegera to mwana yari siko asemya ke yonsi igo ngano yeno umuntu nere psychologically igende ke ganke mo affected asenge njonga already abana baego kataria mana barakuba yoro ya umobo bunyarukiyo so igende getangani umwana yegatiga amanyenga ebibya mama umwaba akorete ta kubarirwa ekero muntu gara barirwe ekebe kia ekeregesa kwira na kero muntu gara chachu kuringana no okora kwae ta kubarirwa kebe kia nyina ono nero manyene ta imoka nyasamo barire ekebe yoko gecha nyina ekogera already munamo gecha teigo igo nyasaye namo barire ekebe yoko gecha nyina tigango nyina bugori umusaraboye wobo iti nere muno mwana era tiganje nyina lakini egenda gechete ne action eri akorete kwarorire action eri akorete anyegeche lakini tamogeche egente bona takire okora kurwagu igata keire muno muyo ndakwana aimo kige tambo kero iyo kogendaka baikaranse na nyina era mana nyina yekogarana ubwo kababere bamayete yente keiga bari bande mbamayeti batebera no munyina babirane ngaki mam you did wrong ngo akolete amagoso gaiga aso poison tata imbiye no nyerende mware kona kwabirana gose omoerese ro bwo kogenda isuko rika okurusia ubugima bwala roge kogera ekebe keri already mugakoria akolete anya mugagota chito kwanga mumungo yo moitete igonere maito mugoige
amanyinga yo mugakuyo igabona abwate bine bibira abwate kibikiaye ekina kiaye na nabwate ekina kyo gukora kuria akorete onyetangamete so era tigakore party yaye ai moke aya ndate imamu mwabo gukora kwaye muna akorete ukogerete bataria monere ngina onyenere yenteke dake mu affected kurume ubwate feeling eri ngambo bakorete nabako nyoromo kunyire bari konzairi era monere so etigare epati ya yumuntu oyo iga wose nere temo ya iga kugenda sinyasa amusaba mabera yegento kekia korete lakini era tigakore pati yaye babera nena ngina gekogera umuntu yate banga tatu mwabatayo omwana oyo gana chagani epati one of the parents ya pray so anya tari kuikanga na nyerende yawo chakonyoro mu igori oyo gana onyo kuna beire ko maega na bamona arabe na chamutake na atake ngana yaye neba ngata gutwara ushauri erengi even the presence yo kana nyitake arorekane anda sobo mabuga yegatia so era tiri mukie getambo kero esema ya prayer ori ya nga baire bai karansa bakwanera na mamu mwabo kego yakona ogamanyete nero maite na mamu mwabo bakore genteke so etigare esema yo muno yoiga nero kwe mukie getambo kero kyo sabo mona mabere ge kogarandi maitenga ebibe na bibarira bibe ebibari muna manyi hinga ikero wachira sinya sai ni gawo kwabira so etigare sema yaye ere tigara ari konsai no muyoiga bagende rero bugimage kogera uikera wone kera ikeyi mate state ya gateba nanga ushauri bigo hora rire na telesepat umuntu yoiga atakira so apray lakini wao ta kunyara weswana nigo bwango igo atakwati ushauri mune yiga bona abori so tigate ki step yoko skanga na muntu mwabo bakwane genteke bakore so muntu nere tigare pati yaye era tiga prayer hapa asante sana thank you so much yakuru kumna Alice kutinsemo cha Minnesota United States of America Aote banga washildunga noko genda kransense na mamu mwabo bakwana monera sinchira masemba tambaro baso sai wata tingi mama matinga story ke gendrate abo kalisa sio chana bro about mal sogoti atigangiro de story ye this is a lady oino musubati oni kama mwabo oli moiborte abekire tato mwabe sumo akamoita in short ni kama mama mwabo aite tato mwabo asoko mubekire sumo ikia gerda kamoita na ko ba tato mwabo atu musubati ndo mwabo ikira moita this lady came to know mama mwabo moita tara mama ona motebeti musubati akagenda tanya wakira mama mwabo simi tanya kwa mama mwabo for 5 good years ono saga ko nyoranga hakira kini ngwere nanga bonto wana mama bana mama mwabo spe mai tino nerbe ko manyite akwa nanga bo mena mama mwabo igwana usikita ngane mama mwabo akorta nimbe amenye bana ngenda to kumenyera bweka batere ukwana nonde 0753241889 kwa nanga mwana inchi ngoyo Hello. yes Para studio. Mimi nataka kusema hivi. Kwanza ni Jabari from Kisumu. Nakusikia vizuri. Sawa. Anyone away from home. It's like a bird away from its nest. The second, this girl has no hatred to her mom. Why I'm saying this? This girl unajua hii yenye Nyamanzia na najua mama yake ndiye aliua baba yake. Ni vile hii ni njia moja anapenda mama yake akaona wacha adefend mama yake. Asingependa angekuwa sasema. Na sasa anafajue sasa amepata ni huyu tu mzazi mmoja baba hatarudi. It's so painful but hatarudi akumbuke kitu kimoja. Uzazi mwenye amebaki ndio mama na ndio baba. Hata when the time he will get married. Haisi mpe kwa jirani kumtoto habari. Yes. Mama ndiye amebaki, huyu ndio mzazi. Sisi binadamu ndio makosa na makosa ni binadamu. Sasa huyu msichana afanyeje? Arudi pale nyumbani ama ashughulike hapa mbele na hali yake? Okay, wacha msichana arudi nyumbani number 1. Kwa yeye kuna makosa ya kunyamanzia haya makosa.
na si make mistake to tell your sisters and the brothers what happened. Because miaka 5 imepita. Wale watamchukia kwa sababu alikuwa anajua na hakusema. Si mama anajua chenye mama anajua akaoa msichana anajua chenye alifanya. Watu wawili wamiki tu wawili wao wenyewe. Na yeye ambie mama nilienda kwa sababu yao, kwa sababu mama naye ana amani rohoni mwake kwa sababu hayuko karibu na mtoto wake na jua alipo. Arudi nyumbani waongee na mama, waombane msamaha, mama na yeye akwe na amani. Unajua mama ana amani, baba amekufa, alifikiria ni kitu ya mchezo. Mtoto ametoroka, mama ana amani kabisa, ndiye afanye mama yake akwe na amani na yeye wasameane. Okay, anaweza samea asisahau kwa sababu yeye alikuwa mzazi, baba ni mzazi pia, kupoteza mzazi pia ni uchungu. Amsamee lakini huwezi sahau, naye hata mimi nasamea mtu lakini huwezi sahau chenye kilitendeka. Asante sana mami. Arudi tu nyumbani. Asante sana. Matege ndongera romo ntara kuna jambo mtu anasafanya liku affect maishani mwako wote tu, maisha yote tu. Kwa unajiuliza kwenye kuevolia mabolio, kwenye kuevolia machivu, kwenye kuevolia ma question mark, sechirenga bune hiyo. Musubati oni kama mabolio moibolete aite tatu mwabaso kumubekire somo yakora niga bwata musubati odomo. Since that time musubati yakarunka gali akagenda pi 5 good years child. Banyo kwa na mama mwabo ndagwa kira mama mwabo simi kina bana mama mwabo mukwa na bali. Musubati ni yatanga this 5 years yambere ire mu cyane sana kubutinga niga ko gendanka bakwa na mama mwabo bayigwane gose niga ko gendara komenya unamente era atero kwa na mama mwabo. Abana mwabo nsiba mukwa na balamo abana mwabo singo bakira simi akiri mu totero kwa nere ntatu mwabo ko niga itatu mwabo iga mama mwabo ko niga itatu mwabo. Moneta ko mwakira simi musubati oneta ko mwakira simi. Abo to bolinga akine kimo konkonya konya ngebire ngari kwera nanka bono gose ko gendara upambana na alian. Tena najiuliza 0753241889 abuna sensemo ya Airtel 0708585375 asensemo ya Safcom 0716059823 abuna sensemo ya WhatsApp. Naboko ndikira ujumbe asense bako ngakire simi asema ya WhatsApp. Birengera bya umbere ngakira ngesimi. Nakiora konye this lady nakiora njira kiora nyarko bako como konya sevirengererio. You are aware nga mau milona ro itato mino. You are very much aware and your mom knows that you know. Ngene ya musumbire for 5 good years. 5 good years tanya kwa na mamu abakara mamu abani igate banga engane mamu ne ringa bwena to kenda bara kwa na mona ngina bara igwanana na umnyate banga ta make any mistake yote bana bamu abo what happened au ni ushauri wenyu asenchire ngamune yo mwanchi muri na boygo mwanchi mutaye birengera bya umbiri bensama ya YouTube chimense messenjira ngo soma sinchira yo bwangu kigima akoro kuna list kunata na miss asante sana wakoldire buya tiga aende mpaka nyumbani wakae waongee. Akoro kuna Damari Sokote nsema ya YouTube kindly mondikira ujumba nsema ya YouTube kwa Facebook ujumba jero tingunya akabango chirabuya yoro mukondikira ujumba nsema ya YouTube nabo yoro bokocha sembe by the way tukwa na stray mase mo edinkira na bikira nsema ya live. Kuna link nimeweka pale upande wa live kwa comments hapo, kuna link nimeweka hapo na boko bate link yako tutakuwa na mnasi ndira ya mase mo ga screen tutakuwa na mnaye. Asante sana kuna Alice akote baiga ebibe bya mama mwabanya sae na bimanyete
montaliere oganete kobibogoria tigache mamo mwabo nyasaye nere okonachiro montekina kogecha omonto kurwa mambya goika elio ba lirimerie naye nigo oromoiti kogecha omonto kurwa baka elio bari arimera naye nigo oromoiti atango mweskolia chenga bakwana mama mwabo by the way she's listening nabategerete nabaigwete mwange birengeri byayi kalisa sio chanisha kuona pale karibu asante sana Alice Queen nisha kuona asante sana ako kuna killing is a sin ako kuna Morene Betoto tasbinika kama hata baiga inauma bari wacha aongee na yeye wasamehane. Asante sana kuna spinika kama hata yana na suna message yake kalisa sio tena kwani hakuna kitambokero yenye ilichukuliwa juu akiua mtu lazima ijulikane. Haikujulikana hata kwa sababu huyu mshana yeye ndiye tu alikuwa anajua na hakuwaisema. Asante ngone yo mwancho mulina bogo mwancho mutekera haikujulikana. Sisi hata yana omwiseko yotiga agende bakwane na mama omwabo baberane bagendere no bugima nainche mura ominto aigaitete mama nabo twaberane teigo sisi yao tanga nera muro mwabo na baitete mama mwabo lakini nabo baberane teigo sisi what happened sisi you can call me via WhatsApp tell me what happened 0716059825 Sisi you can call me anta ina kiamangana yu arenge bonga simi asema ya Airtel yakaba 0753241889 asema ya Safaricom 0708585375 asema ya WhatsApp na boko ngakire simu na boko ndikira ujumbe wetera sa namba 0716059825 Atiyanga nero murumo wana waisema mamu mwabo iko Kere na nkaba kabirana Robert yakudia tana watching live Kunisemo cha Isli Nairobi Mbobe lakini nende it's to take a hunt Yu hakuna atakacho kifanya Raila Mochecha ati yabuna watching live Kunisemo cha Lebanon Pamo Jebiranga ribia umbiribi Asante sana 0753241889 Unareta bana gaiga Zainab tena arabose producer na tena Zainab gaiga Chako watoko sanga ngunge birenge bya imbiri Asenchiri ngamne yo mwancho muri na boygo mwancho mutegerari Morene Betoto simesia yaswera iga Ilo naboko ndikira ujumba sensema ya WhatsApp naboko ndikira ujumba sensema ya YouTube kindly mondikira ujumba sensema ya Facebook kiagala nga Facebook nabeko mbera ko musana sana o access comment chino iga link nabona abekire naboko kwenda sensema ya YouTube ndikira ujumba ya roro naboko link nabona beka naboko cha live tuko na mara tere masemo oigo nabonya ko nga Christmas ni ya Safcom asini producer ni John speaker ko konyo wetera 0708585375 sensema ya Airtel 0753241889 Kuchika iga sisi yao tenga nera muromo Apara wa itama mumu wabo igo Kurere wa iranitenka bakakuwa na bakaibwa Sensema ya Suriango Nujeni kideka na mironge tano na ya mocha butokire Kure chinsa isano na mocha butokire Sisi chisa cha Afrika ya mocha Ase obachani wao Koirana gochanga Intataya Ase obachani wao Ongiranyeka
century ngabune yo mwancho muri na boygo mwancho mategere ngane by then ngane ro mate go charo masana lakini bono maite aki wa Yeso ere ompwere ngakirange simi 0753241889 the way sisi naye ndo chinga pole sana then your brother killed your mother and nothing happened na mwati mwa na mukaibwana morini bitu akotabaiga kama alijua mamake ndiye alimua babake mbona hakupiga ripoti kwa kituo cha polisi. I beat on that lady. Mwete Maureen, by the way, kuna ile jambo, unajua bado ni mamako mzazi. Bado hata ukienda kumshtaki bado babako hawezi kufuka. Bado unaenda Moswere bado babako yupo tu pale. Babako ameyaga tu. Hamna jambo ambalo litatokea pale. Bono actually I think the step she took ni gerenge because ta Moswere which is very right. Mamo mino bado. Akuru kumna muri bitota na but anyway, both of them are killers. So arudi nyumbani aombe mamake msamaha na pia waende miguuni pa Mungu kuomba msamaha tena. Lisku inata na mwanamke arudi nyumbani wasameane na waombe Mungu msamaha. Coming home untiria tanga arudi nyumbani. Obeiro mutumwa we vive for long. Naira nenka Jeremiah urina untira kwa otero kwa kora sembe obaida. Abonyo otero kwa sisema ya YouTube kwetera urina untiri. Ataya yirekegima koirana by the way ndikiro jumba sema ya YouTube tonera igante kora nyorra bari por batra yego tabu ya usioni gaute banga nigo mamo mwabo oyo mwibolete nyato baka go itata mwabo aso kumubekere sumo some 5 years back ruso bati yamanga mamo mwabo itata mwabo akarunka gari akagenda kabisa ikiragenda kabisa. It's 5 years now. It's 5 years now. Tanya ko irana nkagari kiribono niga igurenga niga bwenta iranenka bakwana na mamo mwabo osemba igwane lakini bado igawata yangu mateke tambo kireke mama wawe iri yoko itatu mwabo it's not good bada kumitinga akoirana gosa gotika na kiawa kora na kiora mu advice yani Maya kumutenga iranenka koirana ndenka nataya ira sebe for long 0753241889 karunge birengel yao EJRFM hello EJRFM orang iya mincho kile kidogo akuru kuna ogodama sawata na good song asante sana tana otero kuya sana akuru kuna spin kama tanga I dedicate that song to Ra ata ngira nanka bakwana mama mwa bai wana ne muri ata yabanga ninki musabati ata aswara mama mwa base kikambe but you know it's your mother still no muswera bado no chomo swera abu atwe asibu for 10 years ino muchano because abana bande bali bande kuja kusumbuka bale ngagari bosi when I think I guess egetambu kremo geti utaswera mama mwa morene betutu ne kia according to Ekor baro no ala como se baro tatu motare ko bo dice comment like ya se camera ndo chinga asechiringa byo mwanchu muri na byo mwanchu mategari koira nande go changa 0753241889 sasa ya YouTube tumesema sinchira iga ndo changa chia soira iga tumesema sinchira chia soira iga sasa moja Facebook cha WhatsApp tumesema sinchira chia soira iga tukora chirigere kidogo producer ndo chembu atanga nere chonjo sana Mr. Producer asante sana asante moya WhatsApp tumesema sinchira igando chingane chinyinge sana ntekora chitiransira ye masemo Christine kimdata yanga umwesiko itigaira nenka bakwana mama mamu wabaigwana asante sana
Akuru kuna Christine Ombasa. Christina Ombasa. Huyo msichana wacha rudi nyumbani, waongee na mamake, wasamiane, kwa mzazi ni mzazi tu. Basi mjukia. Basi mchukia pale, atangaira nenga bakwana banyako bako igwana. Birengari mbiri byora, birengari mbiri byo kurundo chenga jidaika iga chiku myangu myoka chiduka kidogo. Makwira na asembe ndo chenga studio kirokiana iga tenga video tu atinsa. Kwenye linga bagusi Global Radio, we do what we call live streaming services. Kieke gose tokoroka live streaming services. Mbaro bakwe boliri bolinga lunelyo. Kero nyorenga abana mbaro robati semo cha diaspora babo Alice Kemunto. Chisemo cha Minnesota babo yonde chisemo cha diaspora gari ke Kingdom of Saudi Arabia. Jamaica gari nyontore mya Qatar. Nyoro montole chisemo cha US gari. Banyoranga kero kende mangana beire nkaga ige nyangire kaga iga se family. Batibona yato kunyara go ofunya kwa kugoika. Matanga nko bari kwanyora ngore isiko kunyaka kwa gori baga. You feeling amatanga yo ni abwenerete oya rasa nchare masemo osoya watch nchare masemo wono that's what we call live streaming services. Osikara kono nyore ngara second samu gato musangere karo monne sana yo bwento kunyara kaboko ko ikirana ko sonto ikirana nyaka boko ridi nchare masemo. Osikara kono bwato be bishawa garia kono bwato mo yigonjera chinde chonsi one to ko bekira mbe asansemo ya Facebook live asiride to yabagu Global Radio live na boga asansemo ya YouTube live chinsa mo sho mutanda asansemo ya live. Itariki yangu ngani go twa kiresimi go terase namba enoti sano bere eye mo isato isano bere nye isano nyenye isano bere yani 0713 745447 yabona otranga tonya kwa tokosanga muna yasenchira ye mase ekineke umbuke mu gusimo nchimuri na bagumwa ncho mutegera nyoranga stadium mutaka no mu rugo cyakare tukuriye cyakare chinsa nye chamambi go chinsa isano bere chamo baso go cyakare ikiego cyari tukuriya Monday niyo turago cirekera litukuriye iki cyakare chinsa isano go chinsa kianda chamana goba seria obotaka no mwana wabage tutu bidelso migomo choge ne rokonyora ole driver ne rokonyora akoyandi mu robili yo okoro kubuna seria obotaka imya EJRFM na ndabatanga ekinaki by the way ekyombo kyomo gusi karaki kyombo kyomo gusi Igato misi mu robili tukuri iki cyakara chinsa irenge chinsa isano Oiga kianda chamara goba mu cyakara ikiego cha Nganata ya yereke manko ira nandenka Oya musubati by the way umanyite nga mamu mwabona yabitisi zato mwabori mu iburete Ingane ya nyarko bage kumuruma sana gakwera ku mamu mwabaye ise it's 5 years down the line Emyaka 5 ya nyarko bage kwa Nera bwe komanyete na mama mwabo abana ba mwabo bonse bimbanya mbamenyeti igento kagenderete aboniga gatokurunka gari kirtato mwabatu kutusati ndege to kagenda for 5 years tanya kwira na gochanga nonya One of late marangaringa bono kwana na mwana bana ba minto kwana na bana ba mwabo bonse Kore mamu ota ku mwakira simi nero mo ntango akira mamu abasimi Kwe bolinga niko mbwento kugenda nkabono abere mama togenda rekomenya go sengo genda rekomenya mabwane ko bwane Mamu abani gete ise ke kwera itse niga wato musubati ndo mwa isiko She's listening she's watching Ai tumenya kwa moko mushauri akwira nankaba yabera na mamu abo ko sagenda rekomenya bugima bwayo Siglo brene ko buke musoka ndasi sema ya Google Play download the application to have Global Radio. Ure nyore merubire ita century ye masemo mwanchi muri na bayigo mwanchi mutegera. More bitwate yanga mutebe someke bungo kya Mika. Some Isaiah 1:18 was Mika 7:18 to 19. Meditire namariga koirana Nakio se kitabu kikare kukwana Narosire asebibe koirana Negene kwa
Ase obachani wao iraneka koirana gochaka enkatayaye ase obachani wao Wale wancho ngina ninki kitabu nkire ya morini bitua rwendo chingambi ya tuwale kora girigiri kidogo. Eba mwange reli da mkiuti tukulia lero. Kitabu ya Isaya ya mwe komina stego teba iga. First Isaiah 1 chapter Isaiah chapter 1 verse 18. Egoteba iga. Monene nigo agoteba iga. Inchwe tugamberane nonya ebibe byaino bya abalirire mbisibigwe birabese ngani inchwe tugamberane nonya ebibe byaino bya abalirire mbisibigwe birabese ebibe buna amagena embura nonya byabaire ebibaliri burure mbirabese buna amalyonya amarabu echingondi Monani yate babuna ninchwe togamberane nonye bibeno byabalirire burure mbisi bigwe birabe buna amagena yembura nganonya bire binge na inde bire ebibali burure mbirabe sebuna amalyonya yechingondi oyakuru kuna morini bitutu nice fast Ase obachani wao ongiranyeka coming home never more to wrong open wide the arms of love Lord I'm coming home koirana gochanka intataya arse obachani wao ongiraninko mwancho murienda bayigo mwancho motegereri Jeremiah Orina on tira gotero kwayo gwanso gotero kwayo ku yo gotero kwayo gwanso gotero kwayo gwanso gotero kwa ngira gwa Jeremiah Orina on tiri ngiri unka igo strato kitabu ngirega baita baito chomori ntima tinga kaikwa genda kwa nyore bitabu ebia egetabu kya Mika isano na ibere ikomina kianda goika ikomina isano esto goika ikuna kianda Mika 7:18 to 19 egoteba iga egotebanga ine Nyasaye onde naye ongabunaye aya nigo okwabera abatigale abale omwando ebibe byabo na kweba obubi bwabo ayetoli kogendera koba nenda mwamu yawo goika kale na kale ekyagena bwanchete korokya obwanchani bwawo talikoera itinande nyirore yate bayiga ine onde nale buna Nyasaye aya nigo kwabira abatigale abale omwando ebibe byabo na kweba bwabo ayetoli kogendera koba nenda mwamu yawo goika kale na kale ekyagera bwanchete korokya obwanchani bwawo botalikoera komina kyanda yate bayiga aye notoiranere otorore abera nainde notiringere ebibe byaito inse yamagorao nobitugute byonsi inse oseme aindoba Kenya. Asante sana Morene Bitoto.
Garangelia Marieta Rimba. Ndochenge biro byana byalira iga. Kuna Jeremiah Urina Ontire Mocho Swasa Samuel Monte Biba Indu Maiga Tetokuru Maiga Tetokuru Maiga Gosbati Ndangina Rengereti Musbati yo amami Ndangino Ndigeta Bagonon Tekata ama shabiki yabagusilo po radio ebagote banga Iranenka Mukwana mama mino mama bo monto that's why na tetikulia rero Wednesday tinyako to kwanira egetambo kiriko imugeti tete como soera Nikitambe kireki according to me Videl ikogera nabokwara como soera akenda chera aliasiwe abana bachandeke so you took a very good step enda ko bare mama mino aina erate it's 5 years now into korangina monto irananka galia mukwana mama mino nanda to ire getambo kiriko tabia abana ba mino what happened gakora ni gore mukia magombo irananka galia kwana mama mino she knows what you knows namanya tegenta kole nama tegen to kerte otayonka galia kwana monere sanga monere muigwane omotebinga kuhamwabe elimu iranera no mwete mama bado ngocho kingaki otagete mamu minawo konya segete mamu minawo konya segete bono nabera cheba kon igomono mwanchu muri nabo igomwanchu motegerali according to Videl nchengo watenga ira nankaga nako shabikia mange bonsi atebirenga okoira nankara pege tambakero ekiya ora nyaka bagoko imukia ira nanka na mamu mino igwanana gendera komenyanka mu igwana ine muri abanta bamo antu baskaine kirakinda kwana kurwa EJRFM ekiombo gusi Sansa umekwisha Okoenda sensemo ya YouTube onyora matera yo kwa onyora wetera Urina Ontire Kindly gabwa sora sensemo ya Facebook, like and subscribe to our YouTube channel Kunyore mero bideta senchera ya masa umwancho buriye nabo igomwancho motegereri Like, subscribe motara rugabo ntengena nansemo ya Facebook Nigeti message china roto ena nansemo ya Facebook twensi EP Like, subscribe Mayo so kurugabo na dionya kwa nyore mero bideta senchera bene kimoto ena nansemo ya Facebook monta ipa indu maiga Kumicha butukegero echi sai sana bere chabano mubaso Chine cha Africa ya mocha bye Sensemo ya YouTube utaso kuroro like, subscribe Tuira nansemo ya Facebook nigeti